Humble beginnings. Samuel.
Ilevai
a tātou ifo matatalo i le atua. Mātou momoli atu pea i la wafio le anganga o le whaafetai ma le whaamanu. Na mātou whai ngā malanga umi mai le nei tausanga. O le nei wa mātou tūlata i toe aso o le nei tausanga. Le whanau mai o le pepe o le Kirisimasi. Ia ai maise o le mātou whaamawai atu le nei tausanga. Whaafetai le atua o no lo wanga le lei. O lo e tausia i pea le soifua ma le lau lei o lo o mātou mauaina i pea. Le manuia mai la wafio i le aso ma le aso. Whaafetai o lo tamau a inga wha le laulai. Whaafetai lo tamau a inga tausia i o mātou wanganga. Lea o lo mātou maua i pea le Eucharistia o le sakalameta lea mātou te ai mawheinu ai. Whamanatu ai pea lo tino ma lo toto. Le tuai whamangalo mai e le atu atoa o mātou tangata. Te leo anga salama mea o mātou whaia pea lava pea i le aso ma le aso. La fua ia le nei tausanga e luia maona leanga. Ai mātou tāpena ina le nā tausanga fō. Sa ili se ai o lo mātou nei atunu ai mai se le nei la rolangi atu. Whamanuia mai la mātou tāpenanga i le nei awhia. Ia whapena o na e awai mai. Soaswani le whaatonu o le nei po kalame. Ia po le sunga ia tuila epa whaafetai li o sua o lo whiangai o ia mamasini. Ia tāpena ai lo mātou whaamoe moe. Ia ai mai se fui o le ase upu o le amawhai o na o. Amatu awa fo i le whaafufonga le atunu. Ia mātou maua ai le nganga o le nei afi ma le mātou po kalame. Whātasi mai lau fio mo i mātou. Tu mau mai oe mo i mātou umanei se ia o le whaavavau lau. Amen. E manatu le nei tūla Samuai, ia o le asau whaafonga mai, io e tawhai fia o le nei lalulangi, o na mātou manatu leo whaasi ui foi. Wo o mai o le tau wa fiafi, ia ai le amataina le tātou po kalame ia o leo wa whaasifo pe i le atua ma moli lapa o malo, e pei o na masani ai la mātou tautua. Ia tauia i nā lofa mai le atua, ia whapena o na ia fisoasoni mai. Ia awa le nei vai tau au tātou tūlata i le Kirisimasi ma le tau sangfo. Le whaatalo whatuai Samoa e afua mai i maunga te tele se ia pā ia maunga iti. Nau whai ngā luenga totofi a le atua lo tala whauto ia wā se manuia o Samoa. Ia e le ngata i leo le loa lo tātou atunu. Ia o lo whaafufonga mai. Ia mai se fo i o wō masani ia le nei por kalame. Ia mātou te whaatalofa atu le nei tū lao le fiafi. O leo o mawai ia wasa e fia sa tātou malanga mai ai. Ia o leo fo i o whai u fo i. O lata i na tātou toe nei o le fitu aso, balu aso o te toe. Ia o na tātou whaamawai lea. Ia o leo toe tolu aso tātou wheiloa i atu. I le whanau mai o le pepe fau o Kirisimasi. Ia o le melea. O le tātou por kalame le nei tūla. O le ama, o le tautaia i ngā luenga i ti ute mawhaiva. O le ama tau walo e whaafiafia lo tātou wa fias. Wa ia pespesenga. Moli mana o mai ai i tātou au whaafufonga. A wā lawa ki Kirisimasi. Na o na mātou whaasifo i nai mataupu. Ia a wā fwoi watu la i atu ia mamawail futia. Ia a o tele o tātou porkalame. O le a mātou le tau mwhai i pe o na masani ai. Ia ono le neiva i tau o aso fia. Me lea,
ia o le pese lea faafeiloa ia tuai lo tatou atunuu o le pese Krismas ua saunia e le siʻifofoga o le taeao fou radio Samoa mai Long Beach California nei ma lana auaunaga tautaiaʻi i galuega i tiute ma faiva talofa Samoa usi mai alau faafo ia o le tasi nao whātunga o Krismasi ia ma le sunga foi se tasi foi walau iloa ia o le sunga ia whalwhatu e nawi tu sai foi o le sunga le whai au pe ona ia i foi ana whātunga le nei vai taimi ia whātalo whātu pa anga lava ale nei foi au waunanga o si fofonga o le tai au fo radio Samoa ia whātalo whātu le ia Ovia Lieseve, ia Sherif Fatilua, Vicina Tanau, ia e me se fo faltua ia soli ulale, ia malol malanga manuia, ia toe faol tia mai fanua,
ia pei ona sa tua foi le atu nuu ia e malanga atu si o tātou atu nuu i Samoa. Ia whalau lua foi al tātou o nanga le nei tūla ia o lo fia ngai foi le whatonu i le sunga ia tūla e pa whaftai li o sua ia ma le tau mwhainga o tātou masini ai tiina o tātou ngā luenga ia ai mai se foi se whaasala launga tau mwhai atu foi ia o wā lava ia le toe vai aso noi ia tātou au lia kiwisi masi le nawa yaso ia a se tautua le lava le au au al si fofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach California nei ia ai mai se foi ia o lana au nanga tautaia i ngā luenga i tiute mawhaiwa ia whatalo whatu ia tulia te lea ia o le mea lea ia lea foi o lea mawai atu foi si o tātou pese o Christmasi ai e se pese o lo e mana o mia o Christmasi mo moli aini o alofa anga tātou porkalame mo le neia fiafi o le a whapea ona whaasala lau atu ai o alofa anga ia mo ia tunu i whafo si o tātou atunu i Samoa a wale nei tu la o le tātou le o lava inisi tu langa i masani ai le tautua le nei au nanga al tauta ia i le nei fiafi ia au mātou manatu te o tātou fia ia whaangalo ia mea le nei tausanga aluia le nei tausanga ia si o tātou wa aia le whanau mai o le pepe Christmasi ia au wā foi ia se manuia a wā isi o tātou atunu whaatalo whatu i le whaltua ia tala peili ia whaaftai taili le whaatasi mai ia usi mai tasi leo pese ia e manatua i pea o i lava o lo mawhatia ia o a mawhatianga ia pese Christmas.
whaamanianga nā mo le Kiwisimasi mai le tasi o whātunga mai le kālesia me tutisi. Ia e manatu le nei tūla, ia e watu fo i le nganga e whaamanuia tuai le Kiwisimasi, ia ai maise o au auna pa ia ai maise o e kālesia i to tonu si o tātou atunu e Samoa, ia o lava e kālesia uma ia e watu le unanga le nei si fofonga le tai a fou, Radio Samoa mai Long Beach i California i Amerika nei mātou te whaamanuia tele atuai ia le Kiwisimasi ia le ngata i lea i o tātou whainga malo e a fua mai la fionga i le ama malu o le au o le malo ia ma le masiofo ia e le ngata i lea o suitofia ia e maise foi le faltua ia e maise foi o le fionga tamai tai pa le mia le fionga le sui pa le mia ma malu o le kapeneta minsta lango ia e maise foi o le sui tai o le tuangai ma le pale mene atua ia e maise o le fonga fetalai ma le sui fonga fetalai ma te uti manatu le nei tūla ia vea ia le Kiwisimasi o tūla tamai ia tātou te whaangalo ai ia futia o sola ia e tātou a ngai whaamanuia tele le Kiwisimasi ia mai le nei au nanga tautaia inga luenga i tiute ma whaiva manuia tele le Kiwisimasi iosi mai a lau whaafonga. Kiwisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe i le nei Kiwisimasi ewe i nā whaingata ua misia Fallinga Patatanga se ai nei lo fatu O Yahweh ta fiava ai atu Atono e ai se aso Itali ai Ola o tatalo mana tua pea Kiwisimasi ewi na whaingata eleva aia o lau ata watata se ai nei lau fatu o Yahweh ta fiava ai atu Tono e ai se aso Italiai Ola utatalo mana tua pea oe La upele Ilo ulo toe E malingi loi mata Le mana mea Se i fai mai se tala Fusi atu ma opo mai oe E mali e ai lo ulo toe Tene Kiwisimasi O te mana tua pea lava oe
Yesu le Mesia, le taunu ungalea maluenga, I umale manuia, aole au fatalipea, besa wafea le manamea. Atonu eya iseaso Italiai ola utatalo mana tua bea oe le mana mea ilo ulo toe e malingi loe mata le mana mea sei fai mai setala tafia opo atu mafusi mai oe e manie ailo ulo toe e nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe. Ia, tasi nā whātunga mai le tasi foi o li lau loa whaasalau foi ia ai mai se foi o ana pesenga ia o le sunga lea ia E.T. tau walapini mai New Zealand e mana tua pea oe, i oe. Ia, si mai a lau whaafonga ia se i tau whai atu ia tātou sinisi nei ia mai a le peo nau whai atu la tātou le tue o lawa i nisi foi lawa pōkalame masa ni ai ia tau lawa ona oto atu ni vaenga ia ona whaasolo la ia lea ia awale nei tu la lea fiafi o lo tātou fia lawa ia ai maise o pespesenga ku isi masi e mana tua ai pea le nei vai tau mal soi fuanga mea la lea ia o le tātou vaenga mua le nei o le pisnisi e pei ona iai le nei tu la lea fiafi o le vaenga le o le Paradise Supermarket and Store nioi maua ai se o loa Samoa ma mea taulima ia ai mai se foi e tatala mai a i le asonga fua se ia pa ia le aso whawaile i o le telefoni fitu tasi wha 5535 o ia o le tuatusi lea e mwhai ona e maua ai o le tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California iwa lua valu o tasi e o lo iai foi le sia lātou la ia e mea lawa le o le nei foi ia waunanga e tau o le Crystal Room and Port o potu foi ia e mwhai foi ona awa ia le au si tseni ia e whawhale whapitoa io e mo lātou senior citizen ia matangata foi ia wali taia mai le malo po ngaluenga o lo iai o lātou whale ia mwhai ona whaasotai atu ia pei lava o nā watu o le telefoni fitu tasi wha 5535 o Paradise Supermarket and Store Crystal Room and Port ia o lo i lalo ia ai mai se foi ia o le o lo o na ina le nei business nei e lua ia le afionga foi ia le faltua ia le atu iwa o ali Crystal aso au palau iai mauole ia tele o mel nei supermarket e pete asi fo iai le atuesel na pete toi fia maua le atues tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California iwa lua valu o tasi te maua ina so se mea matango fie o loa Samoa pei ona iai ia o tasi lea vaenga o le J&H Retail ia sewing e fale ofu malava e su iai se toninga pule tasi ia faitanga ia e mai se foi oni
mafutanga e kalesia mafutanga tina o ai uma lave fia maua ia toninga whaafseo tai ia e maua ai foi u la fala ia smso se lanu o mea tau lima ese tau talinga ioe iai sei ia pe ia na watu e whaape na foi nei au nanga telefoni tolu tasi o tolu lima iwa tolu walu lima fa ia wala au ia le faltua ia pole le ona foi le nei au nanga ia le faltua ia Josephine Jolene sorry o Jolene te mauai ia le te fisoasoani tasi leo vaenga o le fale o loa Samoa o Poasa Store mauai mea tau mafavela ma so se tau mafa Samoa nioi tele o me vela pe ona iai le nei vai tau ia pe ia tātou Samoa ia o leo o whai lava o na ngau sia fo ia ma tau whai ia tātou fo ia seo tātou atunu ia nai whale o loa nei e mawhai ai ona ngau sia ia mea tau mafa i le tātou lava tau maftanga i masa nei maua flau vela maua ai fo i eleni o pani popo supo esi ia pai fala tele maua whaalifu maa tangofie ia maso se mea faspo masima io suaia afe ane i le fale o loa o Poasa Store e te mauai ia nisi fo i o me pei ona iai ia ia o lesi vaenga lea o le performance oro seo ioi o se fale ta vale ia mo e fesoasoani tele mo i latou e leanga ia pe whaale tonu fo ia latou e tau whapalangi o credits ia po me fo e masani e tātou ia e maua aisi na fesoasoani ioi e tele o so se tuainga ta vale ia afe ane iai e te vaa iai pe leanga pe le lei fo i o credits ia italia lava stalsanga pau lava le mea tāua ia il nei foi au onanga o le foi falta vale tau il performance oro seo ia iai se ala ngā tupe mua sina se leni i nei ia e mawhai ona e whaafso taiane o le tuatusi le te mauai le fisoaswani tasi lima wha o i Whitney Boulevard i Whittier Boulevard i California iwa o ono o tasi Noi, whaafseo tai ane lea li pule leo ike manda o church. Telefoni, 512 115 115 iwa o iwa o le sao lea 132 151 tasi. So soan tele lea fo i falta vale. Noi, ia sa ili ai se awala e maua ai se ta vale pei ona iai. Ia o le se tātou vaenga lea, ia o le tātou Asia. Ioi, leo tau tangai mai, ia o le Asia lea, e le toi tau whailoina, wau tau silafia, ia au leau ngā fo e lea vai, ia malanga Venus lea 28. Ioi, e iai fo ia le, e fisoasoani tele wā ia, whaatafa ngase musele, ia matoi mauai le, ia South Pole, ia wā fo i pēa tau mawhaina, ma le tele lawa fisoasoani, ia wā ia ngase tuunga, ngase olo o mawhati ai, ia pei ona iai le nei vai tau, pei ona tau sila mai ai, ia nisi fo i wa malo losi ai, i le nei fo i vai o le Asia. Maua tātou koko Samoa, ioi, e se fulu tā la i koko, ioi, mānai ai o koko mai le motele i salafai, koko oe ia tupe Samoa ia ai whaasala lau se au nanga tautua a le si ufofonga o le tai a fo radio Samoa. O le fo lo ia le mkato meka wefo pei o na watu ia wā lava ia tātou 7 ia pei o na tā pena ina mo le tausanga fo ia e 5 tā la le poloka ia e tolu se lau fitu 5 pe atongi umai oil pe pa atoa. Ioi, e leo te mau a sei le amatanga o le nei tausanga i o tātou tāpenanga lava ia wā alu matama whanau o le laka pi fitu pei o na iai le lātou tāmisanga pei o na siampini ai nei lātou i Cape Town
ia lea la ua fo'i Samoa e umai mo New Zealand le amataga ia e fa'ai'u mai iā tatou fo'i ia apelila ia ua lava lea ta'amisaga e le o hostinga e le tio lenei vaitau o ua iai latou ia ua tapenaina fo'i lea fa'amoemoe a o se matou fesoasoani ia me le fa'atau maisi na pepa e ave ai pea ma fa'agasolo ai pea le fesoasoani e pei ona iai ia e manatu la ia o lenā he tasi lea o vaega ia fa'afeso'ota'i o le nei uma vaega uma o le Asia o le koko ia ma le tatou meka vefu fa'afeso'ota'i ane ia le telefoni 502 3700 fesili mo le faletua ia soli ulale su'a o ia lea o lo'o feagai ia auā fo'i e te maua ai se malamalamaʻaga ia auā fo'i ia tulaga e pei ona iai ia o le tatou insua lenei insua le ta'u o le FFS ia po le latou product o le latou o le IUL Index Universal Life ioe ia e mafai ona fa'aogā o e soifua pea ia iai fo'i ia fesoasoani e latou cash value tupe fo'i ia e fesoasoani atu ai maua ona le ditaia ia pe te'i fo'i ua iai se mea tupu fa'alavelave fa'afuase'i ia o lenā lava e mafai ona e fa'afesoata'i pe te vili fo'i i le suga ia vatami fatilua iwa fitutasi tolu o tolu fa'afitutolua po le faletua ia sevi fatilua 5 o tolu tolu lua valu fa'aono fa'aiva tele o nisi fa'amatalaga e maua mai ia i la'ua fo'i lea auaunaga fesoasoani ai ia te oe e mafai fo'i na insua ia e maua i ma'i tumau ioe ia e mafai fo'i na fesoasoani mai ai ia ma'amai lava le fesoasoani ia le gata i lea e mafai ona e malamalama ia auā fo'i ia fo'i auaunaga i mea tau insua ia mea la lea fa'afeso'ota'i ane ia le suga ia vatami fatilua iwa fitutasi tolu o tolu fa'afitutolua ia po le faletua ia sevi fatilua 5 o tolu tolu lua valu fa'aono fa'aiva ia tasi lea o vaega ia o le tatou vitisain ioe e o le latou ofisa o North Dakota ia o le latou emaili vitisain21 gmail@gmail.com o lo iai o latou ofisa South Bay Long Beach Orange County o le latou galuega ia o le fa'aleleia ia po le toe fa'amatagofia ina o me tauata ata fo'i ia tautau le fali ata o aiga io ata un fa'aipoipoga i po so se ata lava e mafai ona e vala'au e mafai ona latou fa'amatagofia ina ia mafai ia le frame fo'i le ata ia mamai ai maua fo'i ia pine maliu pe ona iai le pine lea pe ona tou taga'i mai ai ia ai maise fo'i ia o nisi lava fo'i o pine e mafai ona fa'aautu iai pe a silasila te mana'o iai e fai ai e iai latou penas e mafai fo'i ona latou faia penas tetele ioe pensa mo penas fo'i e taufeololo ia o lo'o iai auā ia aso fiafia o aso maliu ia po o lava penas e mana'o mia e mafai lenei auaunaga ona fesoasoani tele mo oe ia fai fo'i ona iai latou lanyards ia o le kama lea e lua itu le outou taga'i mai o le pine lea a'u o le si'u fofoga o le taeafou ma lo'u ata fai fo'i ona liliu lesi itu ia po fea lava e tatafao ia ga'i ai e mafai lava ona feliuliua'i lou ata tasi lea o vaega lo maua lenei tautua matagofie ia fa'afeso'ota'i ane ia le faletua po le tinā ia viva su'a lalo ulu telefoni 502 357 o lo'o iai fo'i luga o le YouTube ia po le Facebook ia latou fa'asalalauga ia e mafai ona e maua ai ia nisi o malamalamaʻaga ia ma le vaega mulimuli o le IPS Security ia o le latou ofisa autū e i Santa Ana i California ia o le latou lala ia o lo'o iai lenei taimi o Los Angeles e le ali'i pule ia Pete Nonu Las Vegas San Umi
ia e maise fo San Francisco o le alipule ia filinga o te ia ma Florida o Viliamu. Whaaseo tai latu telefoni au tu walu fitu lua o tolu wha onu tasiva. O le nei au ona nesku lati ia o lo latu whapea o na ona e Coachella ia maise o CTC manisi o konseti tele ia pei ona whianga iai ia o la ua ia pei o la nia nei vaenga o le company ia o David Sai ia maleali o moetai masina o e o lo fia moan ngā luenga le nei vaitau ia a whiane le latu ofisa pe te wili ane iai ma latu la ia ona o lo iai a latu ngā luenga lo whianga iai le nei vaitau o lata Kirisimasi e Miami ia mese foi Florida ia manisi foi New York ia makanata ia manisi lawa la pe ona tau inatu te maua ai ia nisi o ngā luenga ia nisi nao tātou whasalaunga e pei ona iai le nei tūla ia ai manatu ia o lea la whasawali ia tātou pōkalame ia ai watu ia le Sala se upu mai si ufofonga po le tautua a le tai au fou radio Samoa mai Long Beach, California nei ala atu il tauta ia e ngā luenga ma tiute ma whaiwa whaamanuia tele le Kirisimasi ia e maise o tau sangfou i pisinisi o alo ma whanau ia e maise o tamā ma tina a wasa la tautua ia wale nei atu nuu e peo nei ai esau pisinisi o tau tama whanau Samoa longo mai au mai fo i nei la mātou au nanga i mwhai fo na maua se tau lei e whaasala lau ai mea lea ia pese la lea atu lia te lea ia au lia mai a le lua sutasi o le atali a opereta pisia te lea ia o le whamanuia tele le atua ia ona wau lia mai ia lo wasu soifua ia ai o le pese lea pe ona whaatalsanga ina mai ia le pese lea mai le Metro Tisi ia o le vai keimi fo ngai ia walu ia me fo ka o mangwao ia si mai ala fa si fo al tai au fo radio Samoa malana ona tau tai ia e ngal venga iti ute ma fa
Ia, o e o lo whaamanuia o la atu aso soifua pe o no wha atu o la leo ia tātu pokalame pe o nā watu ia le molmana o atu lia te lea. Ia, manuia tele o tō aso soifua ia alofa le atua ia matoe maua nisi aso se tele. Ia ua o mai le whai unga o le nei tausanga ia le whanau mai o le pepe o kiwisi masi. Ia, o le pese la lea o le aso ai pe o nā watu ia ai o le foiwa o mai anisi foi o Aisaia leala tu lia te lea o hana ainga lave e mai se foi mai ta ia te visa Ioane Viera ia fia leota ia mai se foi o tala peli ia ma lea niva sapetai ma lo lava le fatasi mai ia le pese la lea o le ataina atu a tala peli fai mai Mary Boy mai tama o Sam Chuku ia tasi o fa ali pese foi e pe ona iai i le nei vai tau foi ia ma pese ki visi masi ti fonga o tai au foi radio Samoa mai lang Beach California nei malana ona tau taia inga luenga i te ute ma fai si mai ala fa mai via Christmas. Try
Ia, le pes mo le manao na mo le manao mai ai ia le tina fo'i ia tala peli ia le na ua taina atu ia i tusai fo'i lenei pei ano fai atu tatou pol nei o le tatou pol kalame lava ia auā aso fiafia o le kirisimasi ma pespesenga ia whaailoa mai se pese e te moli manao ai, te moli manao i se pese mo lau mana mea, te moli manao fo i se pese ia mo a inga whaamanuia i ai nei vai tau ia ku ia le polkiki ia whaitalia il vaenga leo lo lato whaia le polkiki ia se o tatou fia tatou wha te a meo o tuanai ia ai tatou o mai ia tatou te tāpena le nei vai tau ia maua e tātou le ulu fale o le anganga pa ia o le pepe fou fia ma ia tātou maua ai le oli sanga i pei ona iai le nei tula nia te uwili o leo te vai atu o lo e mana umia telefoni ia na ua se natu ia telefoni ia wā ia le mana umia fo i o pei ona a mai lo finangalo ia ai pei lawa no watu ia o lea o mata fo into tele mai ia nisi fo ia pei ona mai fo nisi o lofaanga ia la tang fai pe lava e taina atu ia wa fo itu langa i pei ona iai le nei tu la o le tatou a por kalame ia wa fo ia le saufa fo ia mo le nei fo ia tu la e momoli atu le famanianga ale nei au nanga ia ita iulu uma o CEO ia ma CEO i te tonu o si o tātou atu no. Ioi, o ai lava ia o lo maua mai ia whaamanuia le atua ia e maise mata ngā luenga taitasi i te tonu le au nanga i le malo a si o tātou atu no. Ia whaapea fo i company SS i te tonu o lo tātou atu no. Ia maise o le neiva i asu. Ma ua fo inisi fo i o CEO fo ia e pei o na iai ia le tātou lo ia sili ia e maise fo i o le CEO o le whamsinonga ia whaafetai i o mele tātou te ilo ai i o tama whanau o lo tātou atunu ia o lo lātou ngā lulue ia a wā lawa ia toi fo i atu ia a wā le au nanga ia mātou te le tau whailo atu ai whaamanuia tele le tua i o tō i au nanga ia le ngata i to tonu o le malo ia ai maise o tō a inga malo le tau tua malo le ngā lue a ese ia le polkiki ia o tō te toi oa ngai ai o mai e ti nae o tātou whainga malo i le nei vai tau ia e pei ona tūlai mai le fionga tamai tai pā le mia ia malana foi whainga malo o tūlai mai ele o se whainga malo o le fast ele o se whainga malo o le HRPP ia po se whainga malo foi al tautua po ai lava vaenga wha upwhai o le whainga malo ale malo o Samoa tu atas. El mele ia le pese lea ia le o sau fo ia alofa en fui maonu malana pese e au alofa ia NS yoi fai mai le pese au mua to fa makafi holy night yoi po fia po manuia tiu po ngotai au fo radio Samoa mai lang Beach California nei lana au ndanga tau te ia inga luenga i te ute mawhaiwa. Manuia tele le kirisimasi ia ai maise fo i o le tau sangfo. Maua le file mo o le atua. Wisi mai a lau whafo. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ
Ia, o le pese na alofa pe ona mai ia o le o taunu I Brisbane ia I Sydney ia mo I latou uma o tapena e malanga I le neiva I aso ia a maise o lo fe malanga ia wa lava ia aso fia fia kivisi masi ia tautuana ma autou ia e watu foi fa manianga ale o nanga si fofonga o tai au fo radio Samoa I se tafo le neila langi e maise Samoa ia manuia tele lo tau ta penanga ia wal malanga atu ia maltoi foiani ia iai pele nganga o le tua I le neiva I tau o le kivisi masi ia le melea ia peselea ia Luisa fa mausili ia malia o le uma o na ta atu le peselea le te mol mana o Mary Postal mai a Sam ia ai o le ata atu pelesi peselea ia o le pese kuisi masi ia e moli atu ai o lo faanga e pe ona mai mo le nei tu la ia fa talo fatu ia manuatu tavita tala mai vau ia le moli atu o lo faanga o le fatonu o le nei au aunanga ia o le sunga ia tula epa faaftai li o sua ia mamomoli atu foi fa manuanga I le nai tu ia te oe ia ai mai se foi o le ainga atua manu ia tele ia le kivisi masi ma le tau sanga fo ia ai le ngata I lea ia o le au onanga fo I o lo fea ngai ai ma lau sunga le nai tu ia awa lava le tau longo ia awasi o tātou atunu ue pei ona iai me lea ia si mai le pese lea o le kivisi masi Luisa fa mausili ia mamoli mana o ngai pei ona iai manu ia tele kivisi masi si fongo le tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei lana o nanga tauta ia inga luenga iti ute ma faiva Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations, sure as the stars shine above. But this is Christmas, yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no sorrows, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. There'll be no more sorrows, no grief and pain, and I'll be happy Christmas
once again. Desmond has a barrel in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrel in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ia, o le pese le nā Luisa whamausili, ia o le pese lawa fo ia Sam, ia e pe o na iai, ia le nei fui vai tau o ke visimasi, ia e manatu, ia o lea lawa e whaatalo whaatu le toa tele, ia o le maua, ia ai o le anganga lawa, ia tātou maua pea, ia se ke visimasi, whanau mai o le pepe fou, ia tātou te manatu ai pea lo tātou li mo lo tātou whaola. Mea la lea, ia, nei vai tau, ia ai, o lea la tātou le si pese lea, pea na wat, o lo mana o mia, o le nei vai tau, ia, o mai se pese te au alo whai o wainga, ia ai mai se fo o sa uo, ia ai mai se fo o nisi e pe o na iai, ia e whapena, o na tātou mauai pea, le fia, ia au alo atu, ia nai toe aso, ia le masalo toe o tae au, ia o le vai luanga, ia o na tātou au lia lea o le kiwisi masi le whanau mai o le pepe o le kiwisi masi, ia le pese la lea, ia mai le sipofonga o le tae au fou, Radio Samoa, mai Long Beach, ia mai tautaia, inga luenga iti ute ma whaia, si mai o le atoe alo whaanga fo, tasi fo i o paa, tai ia te visa,
Yohane Ulupano i Las Vegas. Yo. Asawi na mai le tama Ua valo I alona fa na o mai Vale o manu sa malolo ai O sana la ia ma pese fia O Yesu le na o le
Ia manuia tele le Krismasi au nisi nā whātunga. Ioe, ia au ngā ia nei pespesenga e pe o nā watu e le au nanga si fofonga o le tai au fo Radio Samoa. Le nei vai tau mai California nei Amerika. Ia e maise lana au nanga tau te ia e ngā luenga i tiu te mawhaiwa wha ngalo ia. Ai au mai le loto fou e pe o nau mai ua mawai futia ua sola. Sa fia ngai aisi o tātou watunu ma ngā luenga. Ia le ngata i lea o le fi tā ma le whainga tā. Ia ai maise lava o si o tātou whainga malo. Ia o lo tau whai lava ina ia so longa le lei. Whaangalo ia o ese ia ma ia mea o le polkiki. Ai o mai tātou pe pese fia i le vai tau o le Krismasi e pei ona iai nei whātunga e pei ona iai. Mea la lea ia. Pese lea lua tapu, Bradford, ia le whai mai e o le, ia mo le aso whanau, ia o Siantama, ia o se fulu ai tau sanga, ia vai el maa nei o le tātou, whaasoa le nei a fiafi, pespesenga, tātia nisi vaenga, ia o amua kulaka mai, koe ngei o ngai aso tutoe, ia mai tu lama se kone, o umar whai tau vai aso, tātou au lia la ia leo le whanau mai o le pepe fou. Ia le mea la lea, wa tapu Bradford, ma le pesel nei mo se fulu o tau sanga, ia awa, ia le se alo foi po se whanau, ia te oe, manu ia tele le aso i fua. Si pupongo tai au fou, Radio Samoa, mai lang Pizzi, California, nei malana au nanga, tau ta ia inga luenga iti ute mawhai. Manu ia tele le aso i fua. And what have you done? Another you over, and new one just begun. And so this is Christmas, and a happy new year. Then you and the key one.
Ia manuia tele ia le aso soifua ia o le foi wa mai foi ia pese mol manao a talapeli ia e whaamanuia tuai ia le aso soifua ia o le se alo foi whaasino ia luatapu Bradford mo le atuanga se full tausanga whai mai le pese Silent Night mai a mautu atasi ia pese lava o lofaanga o le waitau o le kiwisi masi mai le si fofonga o le taia fo radio Samoa mai Long Beach malana au au nanga tau taia inga luenga i tiu se mawhai ia ia o le nā le pese ia mo le manao mai ai ia talapeli ia le Silent Night ia mai a mauto tasi ia e momoli atu ai fo'i ona lofaanga i siona uso ia luatapu Bradford ia e mai se fo'i ia le ngata i lea ia o le alo fo'i e whaasino lona so soifua wa se fulu ai tausanga e pei ona iai mea lava lea ia tātou maua le spili o le kiwisimasi o le fia ioi tātou te le toi manao mia nia mai au whaapolitiki le nei taimi tātou whaatuatua ioi ia watu ia lofaanga e momoli atu ia le nei foi au nanga si fofonga o tai au fo radio Samoa
ia mo i lātou umalawa. Ioe, o lo alala ma pāpā au I tue whao le nei lalangi ia mai se foi o New Zealand ma au se tālia ia mai se lawa o si o tātou atu no o Samoa manuia tele le kiwisi masi ia la atu le au unanga si ufonga o le tae a fo radio Samoa mai Long Beach California nei le sunga le whatonu ia ma le nei fo ia au unanga ma tau te watu ai ia ma lui puenga ia mai se fo o whamanianga ia o tau maua le aso fia le aso le whanau mai le pepe fo tauta ia inga luenga I tiu te mawhaiwa lana au onanga ia au wā ia ngā luenga I pei o na whea ngai ai manuia tele o tau aso soifua pesele Merry Christmas O Pemleleia ia ke o ke mane saute I uma Christmas ai. O pe ke tonga de mga kangala isa. Tinga nga ko ke musu ai. E ke no le do ela ko inga. Eh. Makabale a re ku ela ko ngangi. DJ Cho. Aso bua mole kirisi masina esa wai. Pali ko kalo ma vai mo falai. Aso lona luana eto e aso solo mayan. E tiko ngai au pusi na fafai ai. Aso lona solo ele palabalo fio mai. Paso kalau ai ngai ke mapai. Tala pai lo now mai ai wa pai si o tuai. Like you miss mas la nai o se fa ai boy. Suma Jennifer o ka soleanga o leva mo pakali ya ke oil ngai kau sanga o le ki miss mas sa we fa malama ilo ai mo o la mo kama ale ye ne we fa ya ke au. Fe ke pua mo se van o abaku awoi o seu mai au fika ku miss mas ma ila I polinga wa vale la ko inga male ko ai nga kia ye se vai sala la ma siliba awoi ka fia ona le ia alo pa maya ade ma o bola so yo chala siliba. Ia o whātunga lawa ia o le kiwisimas ioe kiwisimas so lai o kiwisimas ia mai ai aso ia ma kiwisimas fo ia mai ai ia ne te ua se atu sesi ia ai tail toe ina se tulo se toto ia o le nei vai taua ole happy fia lawa tātou pe o le upu masa nei happy kola ioe tātou fia maua lea nganga o le kiwisimas o lea ua o atu el tātou po kalame ia ua 25 te aile fitu I Amerika nei ia o te masalo fo ia ua mata ona whaifo fo ia le
ia le la fo'i nai tu o le laulangi ia e mai se fo'i o si o tātou atunuu i Samoa ia maua lava le anganga o le fia pese ia a fai fo'i ua maua se pāti fo'i ia a se fangu fo'i whaamalosi el tino ia pese lava ia ma ai pe le langi e ala mai ai le whaamanianga a o tālia le pepe o le kiwisimasi lasa lua sultol nsalo ua lufu wha ia i Samoa ia manisi fo'i o atunu mo a taiao ia o taiao nisi o vai luanga fo'i o le kiwisimasi ia fia ma ta alu fia ia ma maua pāti fia ai au le whaamisa ia pai tau nei le toi whaamisa sis na o le fia ia ma si le vi inga ma le whaaftai i le tua ia au lia lesiasu Malaysiasu ia whai mailoa ia whaapopo nisi asu se tele ia tasi leo pese fo'i o le Krisimasi ia ua toe nei ia o na watula ia leo tātou news mai Samoa ia ma whaawawai nai toe vaenga o toe ia whai ai o na tātou maua pele fianga o Krisimasi si fonga o le tai au fo veiti o Samoa mai Long Beach, California nei malana uauna tau taia e ngā luenga iti ute ma ne polo pa ia Sanga sala le lalo langi uma a ua faola ina e Yesu le fa amoe moe lea ole oli ua maua ai lo tato tai au fo i fo atu ia falongo i angelu le popa ia na whanau mai ai Yesu le popa ia le popa ia o le pupula o le fa'atua ita ina i tatou ia Yesu pe ona ina fo'i le au makoi uma ele fetu e fo atu i le tupu o tupu le aloa li o
popa ia o lo tātou whaatalitali ai nei, ia o nisi tu o lalangi, ia o tāpena pena o le aso lua fulfa, ia a o mātou le o lua fultolu, ia o tai au le pō tai au, ia tātou whaatalitali loa ile, whanau mai o le pepe fou. Ia le pese la leo la tai natu mai a quiz, si chan, ia malana pese lea mai le vai a family, whamanuia, mai ai Kirisimasi i ona ainga uma i Long Beach, California nei, ia ai maise o ona ainga uma i Samoa, New Zealand au se talia, ia usi mai a Chris mo lau pese mol manao, ia singa fonga tai au fo Radio Samoa mai Long Beach, California nei, malana o nanga tau, ta ia e ngā luenga tiu te mawhaiwa. Manuia tele, le Kirisimasi, male tau Samoa. Ia lawa o pespesenga Kirisimasi, ia tātou te maua ai fo i le toa file mu, ia ai mai se lawa o le fia ioi. Mo lawa ne iai se mea o ia fi tā matu ngā luenga sa whenga iai, ia tātou whaangalo ia mea, ia tātou pese ma fia, whanau mai wa toi nei o seanga, wa umal whaitau a vai aso, ia masina ma vai aso, ia le wa tātou tūlata nei na yaso,
Ia e maise o minute ma sekone, maitu la minute ma sekone. Ia ona tātou wa aia lea o le whanau mai, o le pepe o le Kirisimas. Ia le pese la lea, Tess, ia. O lea o le a tātou lau pese lea. Pe mai Mary Boyce Childs. Mai le le vina. Records. Manuia tele le Kirisimas, pa manuia mai ai Tess i ona a inga uma. Ina nei, lalolangi. New Zealand, Australia, America, Hawaii, ma Samoa. Yo, si mo fong al tayo fong Radio Samoa, mai Long Beach, California ne. Yo, sa tayo ingat mo halitiu dia ma.
Patala whātule si whonga o le tai au whau mai e pia mana tamua ili nei fo i tūla. O le so wharai le lua sutolo te se malua o lua lua. O whaelonga ina o se aso fia i le fio anga pautasi whale alili. Ina ua umusa ailo na malu tapua i malmanuia. Na sa ili matalo sia ya na tama whanau i Samoa nei ai o atunu e mamau. Lea ua malanga mai mapati patia whaatasiai. Ma le fio anga atoa le la tau langa o le malu tapua i le atua ua maea. Ma whapa i aloa i ai le taia o le so. O ananafi na whaiai whaalolo nga masani ta alolo matali ngā paolo mangafa. O ana po siva masani ai ma fia o whaalfalenga wha Samoa i le po ana po. Ai o le so le ua wheilo i ai a inga ma le kalesia ai o malo vala aulia i le lotu whapa i o le malu a le whakasa i le fio anga potasi whale alili. Ua whaelonga i mea siasi aso fia o le neito sanga lua o lua i se vaenga wa fio anga i savai e pe o na riputia mai le siti ai ul tulanga ati nai i totono le fio anga o paia le ana moli mawina i le solulo le vai sonei i le asia singa ati na o le nu po le komiti ati na o le whatotonga ina le o maota i mea fale pe o no foa o se feipu o pusa aisa masini tā lava maisi o loa. O le tulanga fo le nana i le asia singa mea fale a inga o le kale sia whaapotonga kirsiano i paia o i tu ainga mea fale lava fo ina sa sao i ainga ma moli mawina le tofu umalava o ainga ma mea siasi. E la iti tupulanga o le fiu angalea o lo o inga luenga whaavai taimi peitai o le tele lava usosoani whaatotonga nei ma le ati na ina o ainga o alofa lava maitau ainga i New Zealand ma Australia. Whaatasiai ma whaamanuianga i tama whanau lava le nuu i Samoa nei. Whaatusa le fiu anga o sa fotu e to tele ana tupulanga talavou o lo o inga luenga whaavai taimi ma fesosoani mai ai i asia singa a ainga i sa fotu fo ia. Ua mai atu asia singa o maota tali malo a le pito nuu i sisifo il komiti a le fotu o Samoa o le whaale leia o maota tali malo i ainga. Ai o le aso luas fulvalo o masina le nei, lea ua atofa mo le asia singa a le pito nuu i sa e sa fotu i le komiti a le masina oso o le whaatotonga ina fo i o maota nofo ainga. Maina ta awaltina ya Caroline Mose o le komiti lea e le ngata inati na e ai ainga o lo lato nuu. Ai ua manui ai fo i pisinisi o lo ngausia mea fale i Samoa nei e pei o le moatonga o le well o le sap ave lalo maisi whaafta iai fo iltina ya Caroline ia company nei o na saki liva atu lava ala to au nanga na ia sauno foi ua tūlanga ese mai ai lava a Sofia o le lua o lua ai mai se o le siti ai foi o le totele o ai ngā asiasi mai o tunu mamau ai ua whetaui ma asia singa o mea fale sanga mana tu ai pea a Sofia o le lua o lua. Ua filfili ai nei le fio ngā lavea pese tā lua nā foi. Mai le utala vau e kalesia whapotonga kirsiano Samoa i tula ele. E avea ma prestene le whaamalu mo whaapala potonga tuma oti a Samoa mo le tusanga lua o lua wha. Ile mai ai o le fontanga wha le tusanga lua o lua le sango. Lea ua filfili ai fo ile fio ngā tau le au sumai toni tipa maa. E whaima tau tupe, mai le whaalapo putonga tau si o manga po le Samoa Conservation Society. Ai le fionga amata a whaafuatino utumapu, mai le nua o le alofa, e avea mawhailau tusi. O sui awai o le komiti whaafoe le whaamalu mo whaalapo putonga tuma oti a Samoa lua o lua tolu le sango. E au fiai amitona e fui maono Dr. Cecilia Lima o le Independent Water Schemes Association. Fiu mata esel si o manga Society Incorporated, Tofilau Raymond Voigt, Peacekeepers Association o Samoa, Fuatino Moli, Mele Mixed Farming Group, Mele Sete Manole Mauloa Development, Sele Willy Amani Maile Mataitoa CBO Le Pale, Molio Opio Molio o Ole Ngawalofa Ministry. Male vaenga fa leo e au fiai te mukisa tuai mau o le fata o leola, Livia Black o le Samoa Voyaging Society, Paolo Sua o li ima faipule o vaitele tai. O lo wha awau peo na ngā luas o sotau a wail wha malum wha la paputonga mo tanga talau tele. Ina ia mauti noa le una ia ai o le vainga mamau. Ma le sini au tua le sanko mo le wha lau teleina, ma le wha le leo ati na ai awal soifua manuia o tangata nu o Samoa. O le fono wha altau sanga le ale sanko sa whai e le te o whau fale
i le Millenia Hotel i Songi. Mai silia i le 50 sui a wai mai whaalapoptonga SS o tangata lautele le whaamalu whaalapoptonga tuma o tia Samoan a wai li fono lona 24. Le ana taita ia le sunga reupena le au mai le ka sa piu i whale alili. Ona mta upu sa tala noa e au fiai minute o le fono whaaltau sanga lua o lua tasi, li poti le plestene lua tasi le lua lua, li poti o so e tusim tala tupe whaatau sanga lua tasi le lua lua. Ngā luenga whaatau sanga mtala whaatau au tua tupe lua 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 tolu, ma le palo taina o tofi, e pe ona iai in pristene whailau tusi, ma le teu tupe, ma le palo taina o sui e tofi tol komiti whaafoe. E ono se la wono se fulu Apple iPad tablet, ma isi o loa mo le si tia o to mai ona ponei whana wa onga a Samoa, o whamealo whamai el whaalapoptonga malo o whatansi le UNESCO, Male malo ya pani ia Samoa ta wala mai. Ile mtanga luenga wa onga ta alonga manga nuu. O iPad te ono se la wono sfule tu sale tau. Male ono se la wiva sulfi tuafe. Tolu se la ufitu fa ta la. Po ole lua se la ulima fitu wafe iwa se la usfulu ono ta la Amerika. Maisi oloa e sili atu le tele. E lata ile tasi le miliona. Tolu se la ufitu suli mafe ta la lon tau. Matalia aloa ia alfaton silo mtanga luenga wa onga. Le fionga e au Chris Hazelman. Mamoli mawina e le fionga ile ambasa o Japani Samoa Keisuke Center. Ua pa ua le kilisi masi lua o lua ile aso sao le vai so nei. Fa pena fo ile tausanga fo e pa u fo ile sao le vai so fo. Mai o se fianga ile totele ona ole umi o so malolo. O aso fai taulia e pe ona ta ua ilunga. Mo le krisimasi o le aso sao lua lima o te sema. E aso malolo atua ile aso ngafua ma le aso lua so ai. Ai o le tausanga fo. Aso mua ya anuali pa ufo ile asa. Ma aso malolo atua ile aso ngafua ma le aso lua fo iso atua. Mai mamoli atua ma wha manuyanga. Ale pulenga, ale se ufonga o le tai au fo. I aso fia ma whai ngā malolonga. Alo tātua tunu. Ai o pa anga ua tamua mai Samoa. O le nau o tō whaafonga i a tātou tala mai Samoa, ia u whaasalawina, ia matu sao mai e le whaltua, ia po le afionga po i le ia le lua Amisene Tanielu, ia o ia lea o lo whai maso upu foi, ia ai mai se foi se au aunanga, a le si ufofonga o le tai au fo radio, ia mai si o tātou atunu o Samoa, ia mai o nā foi ua momoli mai ai, ia lo whaanga, ia ma whaamanianga, ia wasi o tātou atunu. Ia o tātou whaasalaunga lea, o tātou pisnisi, ia mai ia o nā watula ia leo nisi foi o tātou pese, ia a o lea wawai atu, ia umaloa ia le tātou pese lea, mo le tātou whaasalaunga wha pisnisi, ia o tātou leo pese a walofa a Sarah Smith, ia leo wa tu ina mai. Ia, mo le tātou pisnisi mua, Paradise Supermarket and Store, ia e mau aise o se oloa, ma ia ma mea tau lima. E ta tala mai le aso ngafua, se ia o mai le aso whaile, ia ai mai se foi o telefoni lea. Telefoni fitu tasi wha 553 walu 550 o. Ia o le lato address o le tolu tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California, iwa lua walu o tasi. O le vaenga e lua o le nei foi au o nanga o le nei pisinisi foi. Ia e tau o le Crystal Room and Board. Ia e whala tō whalwha pitoa, ia mō la tō foi ua mātutua peta ua o senior citizen, ia po tangata ua litai mai, ia le ngata le malo, ia ai mai se foi se o se ngā luenga ito tonu lava o le nei atu nui Amerika. Ia e whaafso taila, tamai taipule, telefoni fitu tasi wha 553 walu 550 o fesoasoani tele lana au onanga, ia e meise lava e le ngata i le maketi po le fale o loa e mauai o loa Samoa so se tu ai ngā o loa pea e manau mia, ia o le faltua, ia po le afionga, ia le atu iwa o alii, Kristo aso au. E fesoasoani tele le faltua, ia e mea uma tau te manau mia. Ia, o te tasi leo vaenga o le J&H Retail Sewing, o le fale ofu mo lava, e sui ei so se tuai ngā, neo e teo ninga.
Ioe mafutanga ioe autalabou ioe ia po a lava ia nisi fo'i o vanga e fai ona mauai fo'i e su'i ai puletas ia faitanga ia ma nisi lava te unga pe ona ia e mauai fo'i u la fala ioe ma so se lanu ma so se mea tau lima o winga o lea upo so se tuai ngā me tau lima e ngā lue ina i o tātou atunu i Samoa ia leo awala mai i lea fo'i vaenga ia pole Paradise Supermarket and Store pole J&H Retail Showing. O le telefoni tolu tasi o, tolu lima iwa, tolu valu lima fa, whaafsotai el faltua ia Jolene, ia o ia lea e mawhai o na maua i se fsoswani. Ia a wā fo'i tūlanga e pei o na iai. Whale o loa Samoa, mi o e tele o tau mafa o Poasa Store, ia e maua ai se o se mea tau mafa vela. Ia ma so o se tau mafatanga e te fia manau mia. Ia e te suat, ia o la lava o lo pusa ni lava. Ia e le matanga o fia le vela, ia wā tau mafatanga. Maua ai, ma nei o whalao vela, peua i toi o i whalao a siongi a kui fo leo si o tātou atunu. E leni, pani popo, supo esi, pai whala ia ma le tele o tau mafatanga. Whaalifu, ia e, maua i sua ia, maua i ia whaspo i masima. Ia, a whiane i le whale o loa Poasa Store, ia o inai maua ai, ia le nisi fo i o tau mafatanga. Ia i le vanga le e tau o le whale e taavale, ia po le Performance Auto Sale. A whia mosa taavale il vai tau kisimasi, a whiane i ai, ia e fsiosoan tele pele anga ia me fui ka o kako credits inei ia e maua ia e fsiosoan i tele le vaenga pele anga pele le ia lau credits e a vatu al taavale pe a e a fai e te susu iai o le meta ulia el vanga le ia ia i sau tupe maua ia e pete al fai ngalu pa wanga me maua fia maua kama ia na fsiosoan i lola i el tuatusi tasi lima fa o i Whitner Whittier Boulevard, California, iwa o ono o tasi. Whaasio taile li pule ia Ike Manda o George. O la ua ia mo o le ofisa le vaanga le o le lima ono lua. Ono iwa lima, ono iwa o le telefon, iwa o iwa, ono tolu lua, ono lima, ono tasi, sili mo Ike o Ike Manda o George. Yoi. Asia ma le Venus 28 ia leo o tau sila mai ia o le Asia lea te tasia o vai pe o na lau sila fia ma o lau loa lo fasa lau ina pea o sa lo o so le nei la lang ia pa so tai mai e maua le Asia maua le Venus 28 e pea e mana mia mau fol koko Samoa mai Samoa ia mai mo tele sala fai e se fulu tala le tau o koko Ioi, pe ona makurai se whaasalaunga, koko oe, ioi, tupe Samoa, ai, whaile au nanga, si fofonga o le tai au fōu, ia o le tau longo pe fe sosoani ai si o tātou watunu, ia wale ati na o lau whaifa atu anga. O lo iai le meka rafo o lo whaia nei, ia wā ia le tātou tau mawhai e support fo ilea, ia pe ngalu lue, ia wāsia tātou au lea o le fitu, taito fitu lea o lo whaanga solo pea ia lato tālonga i le nei fo i vai tau ia salo fepuali o mai a tātou e le hostinga e le sifufonga o le tai au fo o lo iai lato hostinga ia le vaenga le a taito fitu e lima tāla il poloka ioi ai tolu se lau fitu lima le tau atoa le pepa ho i le ta o le meka ia e mwhai o ne efsosoani ai e pe o na whaawawai o lau se leni lafu o lau tautua fo lea a wā alo ma whanau e wha o iai o lātou lima po lātou au ia e mai se fo le tau pulenga o lo malanga mai le li a coach ia mai lātou uma ina ia maua lava sina se leni e ui o lātou lima fo ia tuai e mana tuai pēsi o tātou atu nu whafseo tai telefoni lea lima ono lua tolu fitu o ono lua mo le Asia ma le Venus 28 o le Koko Samoa lima ono lua tolu fitu o ono lua tātou meka refo lima ono lua tolu fitu o ono lua
fesili mo le faletua ia soli ulale sua. Ia, ma le vaenga lea ta'u life insurance po le FFS, o le lāteu index o le lako porat o le index universal life IUL. Mwhai o na mauai mwhaongal nei insua mo le teo tele o la teo o lo soifua pea. Ia me se foi e maua ia le tupe foi le cash values ia awa ia whaalawe whaafua se. Ia mai se foi o wali taia mai i ngā luenga. Mwhai foi na insua foi o la teo o lo maua i mai tu mau matunga. Ia mwhai o na whasoani. Whaafua tai telefoni wa tami whatulua. Iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua. Ia polfatua ia sewi fatui lua. Lima o tolu lua walu whaono whaiva. Pea e mana mia se insua e pe ona iai. Ia malvanga muli lea ia o tātou V-design. Ia po le lātou ofisa au tua North Dakota. Lātou te ngau sia. Matoi whaalelei ata. Atau whaipuiponga, atau ainga. Ia ma frame whaalelei. Ia ma momoli mai. Se e toi ai. Ia ta tuai o ainga pea whai woia. E mwhai o na lātou toi whaalelei. A mau fo ia pine maliu. E pe on tau tanga i mai ai. Ia se tuai ngā skailia. E ma whai o na whesoa soani mai ai. Ia ma panas. Tama fo ia tusi ai ata o ngoa. Ia po ata fo. E mo whai poiponga. Ia mo meo le ngata e lea. Ia mo meo au nanga whaale kalesia. Ia ai maise fo o maftanga wha mo meo association fo ia societe. Ia ai maise fo o nisi lawa tuai ngā panas te mana mia. Whapena au na iai nei vaenga. Ia malata vaenga muli o lea niansia. Pine lea au. Ia pe o si fonga o tai afu. E lua i tu. Ioi. Pe te alua la e ta milo alpine. Ia e te maualo wata. Ia ai maise se mea mwhai ai. Ona tau atu ai. Le meo lo e ngalue ai. Ia maise fo o nisi e le ngau pinge la ia po. Hau pine fo ia wamaliu. Ia wā fo i o nisi o whianga pe o nei ai. Hau so tai telefoni 512 tolu walfitu fitu 5 walufitu. 512 tolu walfitu fitu 5 walufitu. E ai lo lato ofisa e South Bay, Long Beach. Ia ma Orange Country. Ia o le faltua. Ia polta maita i le ia viwa. Sua lalo uru. O ia le na e mawhai o na lafo mai. Mwhai fui o na piki e oi. Ia pe mwhai fui ia o na e o atu lava. E momoli mai fui a lato i luma o maota pea e mana o mia. Ia o le lato ofisa North Dakota. O le telefoni lea 512 tolu walfitu fitu 5 walfitu. O lo ilunga o le YouTube. O lo ilunga foi o le FaceTime. Ia po le Facebook. E te mauai. Whapena fo le IPS security, o lato ofisa e na Santa Ana, California, o lato la Los Angeles, le Lipule Pit, Nonu, Las Vegas, San Umi, San Francisco, Filinga o te le Lipule, e ma Florida o Williamu. Haseo tai lato ofisa autu, walu fitu lua o tolu whaono tasiva, o lo lato whaia lea au nanga o stikulati, ia awa konseti pe o Coachella, CTC ia manisi o nanga te tele lava o lo la te tau tuai o la ua po o lo ona ina nei a pisinisi sunga ia David Sai ia male li o mo tai masina ia mfai ona maua foi pa na mia senga luenga ni time ona lo pisi foi la te suone ai fa tumu ai sa pepa ia tātou whasalaunga nā pe ona iai o tātou pisinisi ia ta ma foi ta ma li ia mai se foi o au nanga alo ma whanau o se o tātou atunu au iai foi nisi o tātou pisnisi o se o tātou atunu i Samoa o loo alala i nei se o se tu o Amerika ia lafo mai nei i oe mau se tau le lei e mwhai ai o na whasoa e au nā tuai foi le nei vaenga ia e tusa ai o lau whasalaunga whapisnisi ia o le mea lea ia o lea le atatu le pese lea o le pese o le Kwesi masi mai si fonga tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei ala i lana onanga tau tai ia e ngā luenga i tiute mawhaiva mo moli atuai i le whamanianga i pese ki i kwesi masi ile tātou vaenga whaakuwhai ole HRPP
Ya mai se le vaenga fa fai ale le fa tua ile tua sa mo utas male tau tua. Ya mai se fainga malo o lo tula i mai ni manu ia tele le Christmas. Ade se ia lo tatu fetuia ayo mai le Christmas. Ya. Ya o leo tatu le pese le a Sarah Smith o le tatu li puni alava ia o na vatu ai lola ia le pese pe o na vatu le tengo solo pasala ia mo tatu vainga fa. Tole aula pe se iole o fia fia sangole ngole tamai ti puluonge e fa apa fana ofe desenga manuau au maile sau ole vave so soy fua o Yesu sei au mai so u filemu
ia e maise foi o tautua tai fono ia e maise o vaenga pe ona iai o maia ioe ka ngalo nei vai tau o tau sanga o pe ona iai ai o mai tātou o pongi whātasi ma tātou pepese ma awel whaafetai i le tua leo wa tātou au lia mai seanga ona o mai leo le pepe fou e whaamangalo mai ioe ave ese o mai ia whātua na i le politiki ia e tātou mai tātou fia e pei ona iai ia le mea la lea ia maua le nganga o le nei vai tau ina ia tātou whaafo ia i pea le vi inga male whaafetai i le tua ia ona manatu la ia lea ono lea e alu le tātou vaenga lawo whaafiafianga mo le nei a fiafio aso o pese le kiwisi masi mai le si ufofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach ia le pese lea mai le neli o Mikey ia e tau o le The Greatest Gift of All my Pacific Love Band ia e mana tuai fo e momoli atuai alo faanga ia e maise o le nei vai tau ia e pei ona iai ia wa ia vaenga o pisinisi tuma oti ia o pisinisi uma o Samoa ia e maise fo i o maota ngase o lo iai tina mata matutua i mapu i whangalele e le ngata i upolu ia e whape nā tutuila e pei ona iai e le sau whaatasinga ua atoa Samoa ia le pese la lea e whaamanuia tuai ia le nei fo i vaenga ia e pei o le sifofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach i California nei ma lana ua unanga tauta ia e ngā luenga i tiute mawhaiwa ia la pese lea maiki mana tua pea le kiwisimasi The Greatest Gift of All mea alofa tā ua o le kiwisimasi oi Dawn is slowly breaking. Our friends have all gone home. You and I are waiting. Santa Claus to come. There's a stockings on the wall.
tasi o whātunga e le mpailawa o whaangaluina, ia o le greatest gift of all, ia o lo tātou whaangana ina si o tātou atunu, ia o mea alofo i Krisimasi o le whaatauaina. Ia o lea ua iai fwoi lisia tātou pese e pe o nā mai ia le tuafine ia lauama maunga o kena maunga o tenga. Ia o le pese lea e moli ai o ma ua alofaanga i se mawhanau o lo i California nei ioi. Ia e meise fwoi ia o se au nanga fwoi ia. Lea o le ata atu le pese lea pe o na lua mana o mia. Ia e moli ai alofaanga ia e pe o na iai. Ia e meise fwoi. E momoli atu ai i alofaanga fwoi ia e meise o le nei vaitau o le Krisimasi. Ia le faa i le whapa ia ina o le tele o malu au le kalesia. Io i so se whatawhai tau langa ia ua whaau whale i le nei vaitau. Wai e sele māneia. O tele o me o tātou wa ai e whaatupula ia ai. Ina ia tātou maua le anganga o le nofo whialufani. Ia tātou maua le anganga o le loto maua lalo. Ai whaasilsili ai le anganga ia le alofa e pusia ai tātou. Ia, o le nei fwoi la ua tātou iai i le nei vaitau au tātou sauni atu i le Krisimasi. Ia, lau ama maunga tenga, ia, ma le pese lea e awalofa ai i le whanau i nei California. Ia, e meise le au aunanga, ia, alofa tele mo oi tua fine male a inga. Sifu fonga o le tai a fo Radio Samoa mai Long Beach, California nei, malana au aunanga. Tauta ia, inga luenga iti ute ma whaiwa. Tau ia. Pese la wama ya maunga o tenga ya male ainga ya leana moli mai ai o lo faanga no tele atu manue Christmas ya te ol tu fine ya male to fa fo i le talenga ya ai me se fo le fa na le nai tu o lo to wa mawai ya e mana tu pe le nei vai tau yo o anga o fie fianga pe o na watu sa mātou whaamtalanga ia o mātou le tui tamu whai e tui au mai ia o lea umal tau sanga ia whaangalo loa nei mau mea uma ioi tātou tāpena mo lea ngā i luma
ia e tasi ai tātou, ia tātou wa ai le lua afe, lua sifulu ma le tolu, o se matua whaamanuianga a le atua mō le tātou watunu. Ioi, me la lea, ia, leo le ata atu le tasi vaenga o pese, ia o iai lawa nisi o tutoe, nisi o la tau pese, ia pei o na manau mia, ia o leo tue mamau, ia o na tātou ruru lima lea ma whātou whae le nei a fiafi, ia ai wawele nei a manoa, ia e mai se fu nei au nanga si fofonga o tai a fo radio Samoa, ia mātou te moli atua ia lo whaanga, ia e pei o na manau mia, ia e mai se fu i o nisi, ia o lo tātou atunu, ia manuia tele le kiwisi masi, ia mai se le tau sanga fo, ia le pese la lea, ia se i o tu whafonga mai ai, si fofonga o tai a fo, radio Samoa, mai lang piti California nei, na lana au na tau taia inga luenga iti ute mai. Hei mai, iti tau olpin, long le kiwisi, o le kiwisi masi na mafuai. Ia, manuia le Christmasi, ia e maise o tātou walo atu le tau sanga fōu, ia o atu lata fōi ina o le taimi, ia mo nisi tu o le lalolangi,
ia fai o mai ai le vailuanga ia o le Kirisimasi ia o mātou o taiao ia e whaamalulu atu foi ia i lātou ia i nisi foi o le au whaafonga ia o le nei vai tau e leisi se koe ika ioi ia o aile o le a tātou ita iai o tātou lava ia o tātou o le ainga e tasi ioi tātou o mai tātou fia tātou o mai tātou whaalongolongo ioi whaafonga i pese o Kirisimasi o pese tau longolongo o pese tau whaamanatu o pese e mai ai i tātou e ala o lea o le whaaulatanga ia awa ia le alo o Iesu ke viso o le pepe o le Kirisimasi me lea o lo mai tau atu nisi te tulo ia o lo iai nisi fo o pese se inga fo ia le ai ia o tātou te pole tātou pese tātou fia ia ma tātou aleluia ia le pese lea o la se tātou foi ia au iai lava nisi o totoe ia o leo toe mamau ia ona whaamuta lea ia mamatu foi le tātou whaatou wha ia awa foi tūlanga pei ona iai si wafongo le tae a fo radio Samoa ia malana au unanga tautua sa iai mo le nei tausanga ia mātou te manatu ia o le a lava ia se au unanga le tala whengai ia o le a lava o lo tau mawhai atu o tau tai ia inga luenga i tiu te mawhaiwa e mo moli atu ai alo whaanga mo le Kirisimasi ma le tau fo bese lea hui Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Holy faith, joyful and triumphant, oh come, oh we come to Bethlehem. Come and behold Him, oh the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. In Christ alone. Oh come, holy faith, joy
the mistletoe last night. What a laugh it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it, you wouldn't even see it close. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let old Rudolph join in any reindeer's game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, well, you know it's so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then other reindeers left there as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it coming, you wouldn't even see it close. All of your other reindeers used to laugh and call him names. They never let old Rudolph join in any reindeer's game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, well, you know so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeers left there as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Sing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail rings, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Manuia le tausanga po. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Samoa le atu pele. Laughing all the way. Mai tātou pat patia le whanau mai. Making spirits bright. What fun it is Pepe to le ride Christmas, and sing a whanalo. sleighing song tonight. Yo, Jingle bells, jingle all the way. o tātou se se maleanga. Tākoa, o mai tātou pusia, ma tātou maua. Se Christmas pia pia. Jingle all the way. A o se tausanga po Oh, what malia. fun it is to ride in a one-horse I open kupongo tayo po, wete sa mo mai lang piti. Malana awau nanga. Le mawhai on whaangaluina. Tau te ia inga luenga I tiu te mawhai wa. Manu ia tele le Christmasi. Male tau sanga fo. Yo, 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 yo. Hey. Maual fia fia. Tau tuana. Ia tātou maua pēle nei vai tau. Tātou te whaalongolongo ai, te whaataua ina o le Christmas. Wa mea uma sa tātou iai, ma tātou sawa lia le nei tau sanga. Tātou maua se fia fianga. Sio tātou malo, ma sio tātou atunu o Samoa. Le ngalo.
su e pele whaamalama. Ma te patau lai. Pei ona tātou o iai. Hai mai. E lele a le toloa. Ai ma au lava i le vai vai. Manuia tele, le Kirisimas. Au le tau sanga fō. Manatu o lea ua tūlata. Le taimi, o le whanau mai, o le pepe fōu. Nisi tū, o le nei lalolangi. Ai mai se o sau niu ni ai si o tātou atu nu o Samoa. Hei mai. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Yo, 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 yo. Hui. Yo, 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 yo. Manuia tele le Christmasi. Samoa na lua. Wa atua Samoa. Dasi le fat. Dasi le nganga. Samoai. Ile ngalo le atunu. Yo, yo. Manuia tele le Christmas. Male tau sanga fo. Ya. Na. Tātou whawhiawhianga e pei ona iai. Nei vai tau o le Kirisimas. Ia tātou talia le whanau mai o le pepe. Pepe o le Kirisimas. E la ngona i e tātou. Maua le loto wha mangalo. Maua lo tātou sa ili malo. Tātou te o a ngai. I le atua malona whinangalo. Manuia tele Christmas. Yeah. Tele lui tau. Sa tātou iai le ne tau sang. A whātia o le tātou whainga malanga. Le ngata i le maliu maleoti se i tulou. Ia o e foi o lo whāta o to lia i maota ngase ngase. Ia mai se whaalawe lawe le maalofia. A whaina ai lo tau soifua ma se o mātou wola i o tātou ai. Le ngata i Samoa. Ma le nei lalolangi ato. A le nei o tātou wo o mai si ui. O toi nei o ni nai tula. Tā le longo. Yo, 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 yo. Nā vai aso. Tātou au lia. Ni whainu mewa tolu. Ioi. Nei vai meleni uma o tātou iai o le luafe. Ia, tātou wa ai le numero tolu. Whai unga. Lua o lua tolu. Ese mali tā ua o le fo whai numero. Lo tā pena ai. A wā. Le nā tau sanga. Ia, mai se o si o tātou watunu. Manuia tele. Le tau sangfo. Mai le au nanga a si fofonga o tai au fo Radio Samoa. Mai Long Beach, California nei. Nala atu. A fionga al faton. Mary's boy child Jesus Christ Tula epa. was born Whawhetai on lio sua. Christmas Day. Ia mai se o le tau pulenga. Hark now, hear Le mawhai o na whaangaloina si o tātou atunu. new king, Tau whaafunga mai. Mātou te mana tua pēr. man will live for E nei vai tau. because Ia ai mai se. Christmas Day. Ia manuia tele. Trumpets Le Kirisimas. sound and angels sing. O mātou uso whaasalalau se o se tawhai fia o le nei lalulangi. That man will Ia ai mai se o Samoa. forevermore. Ia o ani wasai. Sa tātou iai.
Wa fo in tūlanga sa tātou mauai se wheesea inga ono ni manatu whaasoa abatu au mai. Tātou lafua e le tua mole nei tau sanga. A tātou ti mata le ubenga mo le anga ilu. New Zealand, Australia, Samoa, Amerika Samoa, Hawaii. Ia, mai nei Amerika po se tawhai fia o iai. Ma enga whaasala lau alo tātou atunu. Ia manu ia tele le kuisi masi ala atu le sivo fonga o le tai au fo Radio Samoa. Mai Long Beach, California nei Amerika. E lana o nanga o le tautaia inga luenga i tiute mawhaiwa. Mai le whatonu ma le tau pulenga. Manu ia tele le kuisi masi ma le tau sanga. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say. Ia le whaangaluina foi. Tama whanau o si o tātou atunu. O Samoa o lo lātou. Iai, le nei vai tau. Toa Samoa o lo o i atunu mamau. Ia wale lu ina. Ma le puipuia, le soifua o le nei lalolangi ala il tautua i Amerika nei. Le ngalo i lātou o lo il militeli. Ngata i New Zealand, Australia, ai maise o Samoa nei. Ia mātou te mana tua o tau. A whai o tō maua mai le nei whaasala launga. Ia mātou te momoli tele atu alo whaanga. Mai se o tātou atunu i Samoa. Ia ai maise o Amerika Samoa. Mo tama whanau uma o lo i tonu o vai ngā au. I so se tupo se tafa o le nei lalangi. Ia a walo tau soifua. E tautu ai. Whainga malo o lo tau puno wai ai. Manu e tele. Neki visi mas. Male tau sangafu. Yo tau loto tel. Ma yo tau ngalu lue malpuno wai. Finau. A wase file mu o le lalolangi. E pei ona tātou wala. Alo whaanga ia. E le mawhai ona whaangaluina mo o tau. Alo whātu fōi se tasi fōi o paanga. E le mawhai ona whaangaluina. E le tuvisi. Ya, mai Australia manisi o falfasa lau pe o nā watu le teimi o sola. Ya, tātou mai tu whatas. Tātou maua lea nganga o le tuisi mas. Ma le nei vai tau e pe o nei ia. Tama whanau o Samoa. O lo lātou. Au tauina ia au wā fo i ele tūlanga e pe o na whianga iai mata alonga. So se whaanga tama i tonu o Samoa po atu nui wha. Manu ia tele lo tau tau wha. A lo whaanga mai si fufonga o tai au fo Radio Samoa ia manu ia tele le kuisi masi ma le tau sangfo. Nem whain whaanga luina. Ia i la tau o lo au tauina a wale atua malon whangat. Te tonu o se o tātou atu nui. Ya onga le kale sia lo iai. Ya wale a onga whaafai fe au. Ya wale tau swina le puwai o le ol. Samoa. Amerika Samoa. New Zealand, Australia. Ya ma Amerika nei. Alo whaanga ia. Ma si fo fonga o tai au fo Radio Samoa. Manu ia tele. Le ki wisi masi ma le tau sangafu. Hamanu ia tele le tua. Ia fio anga. Ma lala whanga. Ia li i mawhai pule. Si o tātou watu nuu i Samoa. Samoa i sifo ma Samoa i sasai. Ia ai maise foi. Australia ma New Zealand. Ma Amerika nei. Ia manu ia tele le kuisi masi ma le tau sangafou.
mai le sifofonga o le tae au fo Radio Samoa mai Longreach i California nei Amerika. Ia le pese lea la se i vavai atu ai, se i o tau whaafonga mai fo i ai. Ia, se i tau mo whai atu, ia ai ia o tātou maua pea, fia. Ma tātou maua pea, le anganga o whaamanianga ole ki Wisimas. Yo, oi, 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 yo, Boys and girls. Looking so bad. Merry Christmas and a Happy New Year. Hey. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking
manuia tele le Krismasi e pe o nā watu fo i nisi o whaamanuanga le teimi o sola. Ia e mana tua pēr le nei vaitau. Ia o tātou sauni atu i le talia ina. Ia ma le tātou whaatalo whatu. Ia ma le tātou talia ina o le whanau mai o le pepe o le Kirisimas. Ia o alawa mea uma o lo tātou wa ai le nei vaitau. Ia tātou whaangalo ia mea. Ia mana tua pēr le vaitau o fianga o le whai ungo le tausanga. Ia e ngalo ai mea tātou te lafua iai. Ia o a ngai pēr le tātou sawalinga. Ia mole lumana. Let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. In Christ the Lord. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. In Christ. Ia, sa fiafinga lama na, ia e maise foi o nisi o lofaanga. Ia e moli atu ai, ia le au au nanga si fofonga o tai au fo radio Samoa mai lang Piti California nei. Ia e maise foi o le sau wha fofonga anga. Ia sa mātou au au nanga, whai ia o masui, ia o pokalame pei o na ia i le nei waita. A tātou tāpena atu, ia mo le whai ungo le nei vai aso, ia au wā le whānau mai o le pepe o le Kirisimas. Let's step up our E ui lava ina tātou wa ai le ala maua lalo. Sa sawa lia, le whanau mai o le alo o le atua. Ia e tātou te mana tua pēr. Ia le whetū tai ala, o whai lea. Masotanga, tātou te mana tua, ma mana tua ai pēr i tausanga uma. O le pepe o le Kirisimas. Le au mako ia. Ia pe ona tātou wa ai, ioe, na lātou ngā luenga sa ili lepo, tā lātou le mawhai, e ui na lātou awe, o mea taunga tā, o mea lofa pei ona iai, ia ai manu ia pea, ia lei unga pei ona iai, o le nei vaitau, o le Kirisimas. Ia mea lea, ia, ni, lātou mwhai atu ia le pese lea, ia ona, watula ia leo sa ma whātou whā i le nei tūla. Ia ona ua tūlata fo i le taimi, ia ua o mai ai fo i le iunga o la mātou pōkalame. Me leo la ata atu, ia ma watu ai la ma, sa ma tua lalo fo i, ia ma whamanianga mo le tātou whainga mālo. Ia ai meise fo i o tūlanga i pe ona iai, pese la leo le Kirisimasi. Ia na moli atu ai alofaanga mo le tātou whainga mālo. Fofonga o le tai au o radio Samoa mai lang Piti California nei lana au nanga tautai ia inga luenga i tiu te mawhai. Bye.
Ia o le pesele na ia e moli ai pea lo faanga o le whanau mai o le pepe o le Kirisimasi. Ia e manatu o lea wo isi ui o le tātou maftanga i le neitu la o le afiafi. Lel tonu fo'i ia o la taumawhai atu sa ma upu muli muli. Ia o na tātou whaato wha lea e tūsai o le nei afiafi ia au tā pena pena. Ia leo tātou wheiloa i atu. Ia ma tātou mau se maftanga. Fia ma le pepe ole Kirisimasi. Me lea Samoai, ia ma taltonu le nei tūla, ia o se au onanga le nāia latu le si fofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Lau a fionga, i le tamai ta i pāle mia, tui pāle mia, ia fionga le fofonga whetalai. Ia ai maise o le mamalu o kapeneta o minsta ma kapeneta. Ia ai maise o sui a whaipule. Ia maise foi o le tuangai. Ia ma le tātou whainga malo. Na ua fionga tamaita i pāle mia, ma lo le ono sa. Leo le a savalia le lua tausanga. Ia o lo o tuli pia se ai a wasa mua mo nei mātai a. Mātou te langona, o le atua, o le nei vai tau, o le whanau mai, o le pepe o le Kirisimasi, o le awhai lea matai ala. Tātou te mana tua i pea, lana mea lofa taua, ina ia tātou wia pea, masa ili, e ala maua lalo, male file mu, o le whaatua tua pe, o le whai mai la Paulo, a o le nei, tu mau le whaatua tua ma le wha moe moe ma le alofa. A o le sili o nāmea, ia o le alofa lea. Ia, alo i o whaiva, na o fionga ta mai ta i pāle mia, ia a wā fo i lea tau sanga fo pe au lia, ia, o le foe lava, te tūmatangi ai, ia a wā ia Samoa mo nei mātai au. Manuia tele o lofa anga ia, si fofonga o tai au fo radio Samoa o laua fionga te mai tai pāle mia ia ma le whainga malo a Samoa ia e mai se foi o tātou uso i tutuila ko Amerika Samoa laua fionga le kovan sili ia ma le sui kovana ia e mai se foi o le whainga malo me lea fionga te mai tai pāle mia sui pāle mia fonga petalai ia manu ia tele le Kirisimasi ia Samoa. Samoa e o le iunga lea o la māpua kalame le nei tūla. A lea sa o tau whaafonga. A lea fo i sa o tau tangtanga i mai. Ia, e le atoa lava liwa waa pe o leo poto ale tau tai a se se le atu ia. Ma te langona, i o lea se upu o maa tau mwhai i o sala fo i le ngana o oe o le matua whai tamu. Mai le au nanga si fofonga o tai au fo radio Samoa nei vai aso i o tātou tūlata i le whailonga ina ma le whanau mai i o le pepe o Kirisimasi. Ma tau te whape nei atua i ala i tautai a e ngā luenga i tiu te mawhaiwa. Manu ia tele le Kirisimasi. Tātou wheloa i le vai aso, manu ia tele le tau sangfo. Ia, mai le fionga le whaton, sunga ia tula e pa whaaftai li o sua. Ia, mai se foi, o ia o le whaton, o whaipea o ia ma IT foi, a wā ia masini foi, ale mato au au nanga, ia ma lo nei tangata. Tau la papa aftiti masina ma te whapenei atuane. Manu ia tele le Kirisimasi ma le tau sangfo. Tō wha soifua Samoa.